kwa tukerageria mantu mwanya mwanya makoneni na Kimiru na kagita konde tugaga ati mutiga mila bumukuru karao kiuga mutiga mili mutumwa mwacha mila ni mtumwa. Karibu sana Kaire mzee. Habari ya kiumieke. Tadiregana kuonana kuma last week. Ibwaga bwana Faramnasi. Na nkoro kino ntobako twende ne ya Meru FM, Meru TV. Meru TV, I beg your pardon. No kurikana gwe to ificha kunde. Na to galino mwanga to michelango yesu. Yes, sure. Ne bwaga ntobako twende ne ya Meru TV okorobo to bana arua na nkirika irate twatigire mantu jama inge ya twaliti kagita ne karya kathirire na okorobo to bana arua tugeta na yanke jama inge ya tukaburetera na kyo tumagwa Kemeru kiuga atire mwacha mira magita yonde ni mtumwa no mwanka tuthingatane na mantu yetu riu mugambo jwa kithoiri na thoiri bai mantu ja mega muno jaraba thithagia nuntu bakutha gutiga lugha yenu katuga mitere yenu ni mantu ja mathuku muno nkurukaruki rindirikani karomboka kabwe keru marimbene kabwe keru marimbene kabwe keru marimbene eito kabwe nyange yani kumenya kabwe keru yani kabwe kanyoni kara kaina mbo injeru nyange menye nyoni na wega bwa nyange nayo nyange bwana Faramnasi ere wikumye bonen mono na wikumye bwayo nuntu ekutha karubwe kayo niga keru kapisa na kwa ni mbakutha kejivunia kwa hiyo tumaona Mumeru aiga kumia na kajira kau kange ibwega mukuru kiume kithiru watutigire twangite watutigire tuchuretie ugu emunde tuli twambirie na kumenya watwerie wona twachokere munde ogatwera rietwa Kianjai kuria umire kana rietwa Kianjai ikuria umire bwana Faramnasi mbere tutakinyakire atwatigite tubachuretie ya kirere nikenda bagatwetera tuyi muthenyo tujwa narua ureka tucoka nyuma nini nikenda tukamenya nthiguru yetu urekarakarite bwana Faramnasi nthiguru yetu Meru itwaigwa tukikumiria muno agambi betu na nthiguru yetu Meru uti nthiguru no uti area no emwe itena rietwa ria area ure itho karakarite na kinya location miunde ka location kau nigwa muntu akiuga ati tweta mutongone ka tweta mururene ikuringa na area ro bagitete atia bamithurete na ugataka kagitane ka gatene ikwari na marieto mwanya ja area ra kirinde kiothuranaga katwete kiri Kianjage bwana Faramnasi irindene ya Tigania West na irindene Tigania West irindene Meru Central na irindene Meru Central ni ile tongeretwe ni Dr. Mutunga na yu ne kuma nchero gwina ma ou nikenda werekerete bwegembe na ndi ni ogo kwambiria ito gwitwa Kianjai ugateka ntu baba ingi uraba thogana ya na uraba ugaga bathugana yate inche nandu bari manchabe na omono na bari manchabe ikomba kuthani kuma na mono nkurukaruki na ikyo gatumiretwa Kianjai kiuria rietwa riu teu urari karakarite atiri kagitene gatene mono ikwari na nyomo nyinge ikwari na nyomo egwitwa Miri itaiga taiga iko the fastest kanyomo ka nthiguru kaka maguru jana kara kai matoka nkurukie nyomo kari mpue the first teko matoka nkuruki kinya ya taiga yetawa chita kurukia chita ka leopard ka lion chita na taiga nere kuyugagia muno ne taiga te chita ade na tuye chita ade wataka na history kako kama toka mono na kanyamu kau negakuge nagakamatuja kagurwe ne ndere isana lakini kanyamu kama toka mono for one aranya mwitigarite kagitane kaka indene India okay kwena Circus of India ingichie jana na Mary
ikeja njogu na into na cheitaiu na mechethero inge inara ba chetha kagitene kagitene ntini sigitene giteka tene keu na ikuonekana gintu gwitwa chita na kanyamo kau ni gakang'entu chita igakang'entu sana na kenda kai maruiru ya mega ko juri bwa ka ko na kanyamo yani kena makena igakanoru igakena kaina marotogoto nande kau ni kanyamo kamwe kara kagitiraja kara katwari nako indi getere na ge kanyamo yu ikwari na nyamu ingi chetwa njai na chuchi ari nyomo cia kithaka na njai ucio njai cia kithaka cia kari muthemba jwa mbogo u nu cia karaga na ndikira gatumirwo na gitwa kia njai ni kwithwa njai ni ciari ndene ya kia njai aria cia karago ntugu gwitwa mbututia ni aja gategatene ka ikianjai ije kautete bwa miathere urwa wirie neu kwekiria gikiaga muno kiruye ruringe muno ino ciakara cia mbututia na kuja au no ciararaga ikarara kianjai ka market igachoka igeta kuria rutero gwitwa tunjai ni Ncheru University karuguru au kwina miundere au etwa tunjai ugano kuigwa nandi area u no cheta ikaria lakini tha cha uchoka igachoka ikairi chio ndithinga tene igeje karara meathene ikarara kianjai nandi akora kianjai umbututia ikoga tumeitwa kianjai nuntu bwanja ile kugita kugitaja ciari nyomo inene sana na mukarire jwa chuora cha karakarite cia karija ya nyomo cha kithaka tendogoi ya mbogo na nuchari na ngoji kariora na biongo binene ora lakini weka bwayo kaya ari na etali aggressive etali ngentu mono ko ikongentera tabora mbogo ingentaga nande ikoga tumura gitwa kianjai nunto wanjai ucha gitada ya karai yeu kwau etali dire papa sere nunto bakwithirwa intervene chari magwa oyonda kuroka ire katuete na mbere kumenya jange nkurukaruki kwina gintu gitwa gakoromone gaka kaindene ya municipality na kaindene ya ntima east ward yu na ndiga kuruma kasaindi kamwe karuma garutere kangi na gakoromone ni area ine sana na kagitene kaka ni othokoera ndene Meru County kande ne Meru tuga general ni Meru yonde kuma tonjere mwankadhochi eu ni ore thokwera ari nene sana nera yumbaga bwana Faramunazi kurera Meru yonde nuntu no intobia Meru bigetatia bigetawa bikagora bigetawa tigania bikagora bigetawa gembe bigetawa bwa Tharaka binge bigetawa ikone na ndikwa uneria inene sana kakoromone na koromone kaka mbere kagitene kara gatene ikomba kuyurwa kuri na chunku na rira kanga ngiyire ntheguru neje hetu mwaka 1906 areja Meru nejire arachoka areta kwa muntu gwitwa areta thura na gwita thura arakaraku ina akaraga na akaraga kwa mukuru etwa muitari muitari no ari chibo no na ari ko tagite na ari ko gite ga chibo na njire gwita rutero na amini gwita rutero anyire na ari tera jamana na chibo ora wari na ukagite na gwatene yani ari ndisi onao arachoka aramwebia chibo na ndi kanga yake yana aja ethire ujo muitari ai chibo na ndi kwa wino etere gukaraga na areta araka nao na gwaka kwao nao na ino kumenya na ari na asikari bawe asikari magita yonde ndero kumenyithia sorry bwana Faramunazi ndero kumenya magita na kau asikari magita yonde muathanire jwa thirikari urajwa mbiri 1906 no juita na mbere kagita na kaka nikyo gituma wona antu kwina kan grupu ga asikari no mwanka bethwa bagechemania tha imo charukire na tha 12 ciogoro bamita loko mita loko
yani bakuchemania bakiatha wora bagaita ngugi ni munene wao unu bathithagia yes na ndigita loko yu gakoromone ni asikari bathithagia loko okay baina achunku na nene bao na nukumenya asikari bakararaini yes na baadhi yao kararaini baadhi yao kararaini bwana Faramunazi bakachoka bakathwa ura bageta guita ngugi hunu bathithagia yes na kuthithia kou ibatuma ikogatuma rona Gakoromone kagitwa loko yes Gakoromone okay kogu dietware Gakoromone diriumane na loko nata mumirwa atwikiririe athiurukirie marieto atwika kuma ki Gakoromone yatwika kana kuma ki roko kiri kuthi Gakoromone ukayo gotaka bwana Faramunazi kagitana kai manjesi ikwamba kwa kule na kambi nyingi na ge kambi ira antu baba iru bakarangati bageta bakabia bakara gontu mwa pole sana ni nakaoma kidogo okay mbuga gatwethirwe tukiumagaruka kidogo tuguchokera nyuma ya kagita gatari kuraya guku kwa Meru TV. Ari nukumenya siri ya kwithirwa uri na biashara embega ni kwerutaniria na kwenenkanira kirio. Meru TV tugukinya kengo kuwatanira na gukiria biashara yaku mbitigiria tukinyanie makinya tuthiuruke gontu mwanya tukimurikaga biashara enu yaku nini kengo tumenya mainge na tuinambere kwa tukirutanagiria gukiria yo kiri mubango wa tubaitithani watanete nani Faminas Wakimathi ake aga kwa Meru TV. Odina kiatho kia mbathidikana nwirigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 kwinama. Meru TV turejania untu bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ya kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagimia kiatho kia mwana waku na akumwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na mthegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV chionere mwanya. Momero gire kirigi kinda giteaga giakoga. Kirigi giki ni Aslafad. Baingi bagikimaria amne tobecha ngoro onde bangi bagokiangia ikiuma na rikidhoa. Hiyo kesi kwa maana hiyo ni kesi sisi tunasaidika ni hao tunawasaidia. Atalamba ibongori na bo bari na roeko ikirudia kirigiki. Pesa ya uzeeni kama pension. Hata wale wanafanya kazi zingine za kawaida kama walimu hizo wanazipatanga wakati wamefikisha muda wa kustaafu. Leo gukinyuithigithio gwatanira na mwandiki wetu wa ndeto Nancy Ndogo aja kwa Meru TV kwambiria Jumaidi mwaka Jumapili kirirogono rwa mwanya kirigi kirinda giteaga giakoga.
Karaja kuri na mambura twamenyaga twaigua maru kana rogoji na twona rurĩrĩmbĩ rwa ntogo ende bibionde ni bireketie na kuthingithuka na gukorwo ni kagita nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube no kwethero ni mambura jamorano rachio madhiko mambura kanicha birthday pass out graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana mari jakoguna mokojo wako neu tukagemia kiatho giaku na gokuwa mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima araniria na rwangi rwetu rwa wendie na biashara gukorokera namba iji 0701 886 811 Meru TV chionere mwanya. Chukuri ya St. Agnes Maregatore Maregama ilithatu kuma tauni ya Mekindori barabara nene ya Meru kuelekea Mekindori. St. Agnes ni chukuri ya chonga ya kimatho moja Meru na kinya ngima. Na nani tukinye kinetia kinya kile utarajo mweru jwa CBC na Junior Secondary School. Chukuri ya tutu na aritwa Boarding School na Discoras na nyatu na arimo bakongana. St. Agnes tunarere ya gaba ana beto konogo kadhe bate irachine. Ujukani ya bwa January 2023 kile Junior Secondary School PP1 mwaka klasi kia mugwanja botete na mbere marije to nja kuganira mubuko jwaku kumayamantu nkuruke tunge chukuru kana utringe thimugo kurukira namba ije 0725977114 St. Agnes School Marega, my education, my life, my future. Ari no kumenya siri ya kwithirwa uri na biashara embega ni kwerutaniria na kwenenkanira kirio Meru TV tugukinya engo kuwatanira na gukiria biashara yaku mbitigiria tukinyanie makinya tuthiuruke gontu mwanya tukimurikaga biashara enu yaku nini engo tumenya mainge na tuinambere kwa tukirutanagiria gukiria yo kiri mubango watu baitithanie owatanite nani Faminas Wakimathi ake aga kwa Meru TV. Odina kiatho kia mbathidikana nwirigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 kwinama. Meru TV turiaje ni onto bwa kwagerithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ya kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku maandiko jatigakuruke 20 ni utukagemia kiatho kia mwana waku na akomwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukorokera namba ije 0701 886 811 Meru TV chionere mwanya. Momero gire kirigi kinda giteaga giakoga kirigi giki ni Astlafad baingi bagikimaria amne tobecha ngoro onde bangi bagokiangia ikiuma na rekidhoa hiyo kesi kwa maana hiyo ni kesi sisi tunasaidika ni hao tunawasaidia atalamba ibongori nabo bari na roeko igiroria kirigi ki pesa ya uzeeni kama pension. Hata wale wanafanya kazi zingine za kawaida kama walimu hizo wanazipata
wanapataanga wakati wamefikisha muda wa kustaafu. Leo gukinyuithigithio gwatanira na mwandiki wetu wa ndeto Nancy Ndogo aja kwa Meru TV kwambiria Jumaithi mwaka Jumapili kiri rugono rwa mwanya kirigi kirinda giteaga giakoga. Karada kuri na mambura twamenyaga twaigua maru kana rogoji na twona rurire rwa ntogo ende bibionde ni bireketie na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube no kwithirwo ni mambura jamorano rachio mathiko mambura ja kanicha birthday pass out graduation kana gwekirwa thombe kiria thomi na bingi kathomba mambura jaku tukajie kira kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana mari ja kuguna mukojo waku neu tukagemia kiatho giaku na gukua mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima araniria na rwangi rwetu rwa wendie na biashara gukurokera namba hiji 0701 886 811 Meru TV chionere mwanya. Are you looking for a school nestled in a quiet, secure and conducive learning environment? Look no further. Highlands Academy Timau has now landed in Meru, a great performing school with a track record of over 20 years. The school offers competence-based curriculum. CBC is located behind Total Petrol Station Meru, just a few meters on the feeder road towards the DCIO offices. We have well-trained, qualified and dedicated teachers to ensure that your child gets the best in both curricular and co-curricular activities for a bright future. We have well-ventilated, clean and spacious classrooms. The school is admitting from preschool to grade 5 for the year 2023. There will be personalized attention for each learner. Highlands is offering a balanced diet, has a state-of-the-art sanitation that guarantees health, tight security, school vans to facilitate transport to and from school, and many more. Hurry up and book your slot for the year 2023. And you will never regret your choice. For more information, call us on 0791 200 067 or 0720 530 091. Welcome to Highlands Academy, where a better future for our children starts. Mitungu Technical Training Institute nitukugwata ugeni kiri mambura ja graduation kana gwekirwa thumbe tariki 27 Jumaithi kwambiria thaa 2 cia rukiri. Graduation iji ikagiteka kienine gia chukuru mitungu na ni graduation ya mbere buru kuma chukuru iramberia. Mambura ja graduation iji jaga kwijira imwe kwa imwe gukurukira Meru TV na Meru Digital. Mitungu Technical Training Institute, competency in skills training. Chukuru ya St. Agnes Marega turi Marega maili 3 kuma tauni ya Mekindori barabara nene ya Meru kuelekea Mekindori. St. Agnes ni chukuru ya chongairi ya kimadho moja Meru na kinyangima. Na nande tukinyikinetia kinya kile utarajo mweru jua CBC na Junior Secondary School. Chukuru ya turi na Aritwa Boarding School na Discoras na nyatu na Arimoba Kongana. St. Agnes tunarere ya gaba ana na beto konogo kadhebate irachine. Ujukani ya buwa January 2023 kile Junior Secondary School PP1 mwaka klasi kia mugwanja ne botete na mbere marije to ne jakuganira mubuko jwaku kumayamantu nkuruke jonge chukuru kano tringe dhimugo kurukira namba ije 0725977114. St. Agnes School Marega, my education, my life, my future. Bwega tuguchokera kairi nyuma ya kumagaruka nini henu yetawa ni commercial break ka break nini ga kibiashara no kumea marando na mono ankinya mathia na mbere kwigwa makiri awa
nonto bwa gutigira ati mantu mari sawa na tukithina mbere kana gatuina mbere kwa tukendelea na rwari rwetu mzee anatuina mbere kwa twitigagira tukumurika na twaraithĩria marietu mwanya tukureithĩria rietu ta Kianjai tukureithĩria Gakoromone gatuina mbere kuigua tukithungagira kana twicoka kire topic yetu ira twithire tukiaragiria wakagita karaya twariria mantu makonenie na mitugo ya ana ba Kimiru mitugo ya ana ba Kimiru mwekuru akuya akugurwa kumera itwonire aguciara ana kwina ora akumuwatira ana na mantu mumangi monthe mwana uyu akarakara wanwe ata mwana uyu amenyagirwa ata mwana uyu athawakirira ata ibao ywe ba mwathakirira na kana ibao ba mwathakirira na nata athawa na hata mwana uyu bakaraga kana gitio kire kwa karaga anenkagira ithe igitio kire kuwe mwana wa mwari anenkagira ithe wewe imwana wa muthaka igitio kire kwa anenkagira ngina imantu mari kwa mabakara namo mituo ya mwana uyu yethagirwe kariata mukuru kulingana na mira na desturi chetu cha Kimiru bwana Faramunasi Mumiru na dina thoni inene sana nuigedwe ndakwira gagitana kara kangi ndakwira kana gachiarerwo mukunga mukunga ni community ikirinde kionde nikyo gatuma gwa Mumiru akiuria atiri kana kagwachiarwo ari katwaritherua katwakierwa. That means ikona ni ate omwire katwakierwa amenyekari katwaritherua amenyekaije ethoro ni kaije ndendo kumenya kana kara negakura gakemenyairwa na hana ibamenyairwa mono na hana badikia ba kana akogurukiria amuntu munene bwari withire bwa Mumiru mwana omwari magita jonde etherwa ari maguru neje jangina betana ya nawe gwita kurima gwita kuthithia mantu jangi jamaingi na iko gatumira nkwira kinyaka gita kara kangi tukiariria mantu jangorano ni ati no mwanka kana kara kamenyekana ikathao kana ikana karimi no Mumiru nenda muno murimi mukote muthao urokomba ukiaira na urokomba ukiaga machuru no urokomba kurima ate gutegemea mukuru wawe na ndikana kara igakaraga kakiritana ni nyina ketho igakari uraka kamenyaira mukuru wawe karikia kugurwa na njire kurima na njira ya kumenyera ntura no ntukarika mwana mwari magita no menyaira ntura yadikia kugurwa eja nture neu na ndia twitagi kana twana tutu kinyake ja kuthai twachiarawa itweta barabarene ute barabara charika gitana kau ne tuga ne chieta wa Nchangiri apte te barabara itali barabarene ikirigo ikirigo keke na mana kirende na ngombe na ndiko geto ikirigo na to achemanaia bwari withire bwa Mumiru mwekuru ari chemania na muthaka atachemanaia na muthaka bategana metho kwa metho mwekuru ategaga kithaka atega kithaka muthaka kagitatia agakuruka bwari withira bwa Kimiru iucho cyari mthoni injega bwari withira bwa Kimiru utingi ona muthaka barunga mene na mwari njirene hari kukwero ikwaga nthoni na kwaga nthoni yu muthaka ari thithia nteto jaiu ari thithia nteto jaiu akeja akethirwa ni mukuru ibarunga manite na mwari njirene mukuru etaga Garune ageta akera mura ndakari ireku akabera oni nkwiyo thakamono na ndo kumega kwenda kuthitanga muntu uria ageta kauga ne tio thaka na ndin mwana ne muthakoro kungamanite na mwari njirene noe akuthitanga Garune na ntukweu muthaka uno ntomne nyangerio thaka agete mberia iro mite mechachana
ni kidogo we umpangi ite muthenya ciani kwe agachoka akaurwo gicambi nugetho gicambi kimenti haurwo nuntu bakuija makosa jara onere athithirie njirene katikati ne kahona kurunga manjirene na mwari uyu muthako uyu ethirwa uyu arugamanie na mwari njirene nwako nenkerwa nthinje no kakwe wa nthinje no ro mwanthinje ni mukuru witire garune auga ni tio thaka muno na ndaka uga naftali ni faramunazi no yithi tio thaka kaimurira kubithio thaka kuio thaka uko ikumanisha ikwaribu na thukirio thaka ile mira ke uthaka yes ura muthaka atibwite kurunga manjirene na mwari atibwite kwa kuthana mitugo mithuku barabarene na ndi eta utuko bou akona kira kirija to yutuko akaurwa mpuro nyinge muno uga no kuigwa na uraka urwa ni muthaka onge ukejera gwaringa ringwa nini ya ringa ringwa nini kwa ebere na ndi urogwe mwenye mantu mwenye mambura jojongwa atonye nyamwerene garuni akona kira kirija to yutuko na ndi kwa ana batadho ndaka itathithaia meya jajau ibadinga tamira na ndesturi cha Kimeru nikenda bakarau na mantu yo najo ndo yamba iria twana twetu nini twana twarike tukunenea na tukwa ana bai na gitumi bakumba kuonekana njirene ibeta bakethairwa bai na nidhamu katikati ne kabo na ekuru na kuruba bai iriene muntororo mukurukirwe no mwankame wa heshima na heshima eu kana karinge onekana imukuru njirene kakithithia meterete agirite na yukaya karuthanju akachamuranga ruga no kuigwa na kinya getaka kauga gakorwa utembarwe kuurwa ukaurwa nkuruki kokura wothithetie bwega na ndi parents bawe batemugwatanira nabo bategwatanira nako na ndi kwau no nduga kono toka geta no mwakatho kaina nithamu njaga emira na ndesturi chetu cha Kimeru ikwari na mantu jange ja irumi injire na kan twana kuthangana twana utengiona tukithangana no ntoba kwithira iba ukira kuya ukanukua ne achiari bawe kana bangi baraba injirene no kuigwa kana kakari nako neko ndakwire ati kagitana kambere mwari akigurwa no mwanka ndakachia ntura igurwe mbere yani kicheto ikorue nkuagaya ni muthaka ungi ugwita kugurana bambe bauru okuru mwana ojuri ikithao kana ikimatha no muthemba gani na ndi aga no mwanka borue na ndi kwau no mwanka ethwa gitanguge muno nikenda no atekeje guchiagira thoko ya atekeje guchiagira heshima na ndi kwau ana bari ibakara na respect nene sana kagita kaga tene mukuru tukathungira guthu lakini maybe no tutaririe ndaino twithe tukiona ana babari rimwe bagikira nguo inkubi rimwe bagitiga bieronja bagikira tunyamu twa kumakania tukaraithiria mantu makonena mikire ya Kimeru lakini nata ana bekagira muno kagita kara bari mbere ya bethe muno kimwe mwana mwari atengeta gukuruka garune nyina yethe ana bari batakuruka garune cia bethe no kuigwa na iko gatuma wona ana babieje na bio kaingi batakuruka bari kubakurukia bakunenea batatinda gwitokuruka garune cia ba yani nyomba cia bangina uga no kuigwa nyomba cia bangina no kuma mwekuru na nyomba igire nyomba emwe ni eja kurara uga no kuigwa nenge ndite kiganda te na kotego kina miuro na ndi bwari wethire bwa ana batatinda gukuruka ruka nyomba cia bangina etho imu bakata tinda gukuruka karuka nyomba cia bangina no tunarikiria kwa muntu mugima ojo tukua kagita na kaka ana baba tutana nande ana baba tetene form 1 bakulikia bakumira na mono bara turomba kwathana ejara turomba gutandene inde nyamwa ejira bakai ko bataneri ibara tuitaga no hundo mombe irande chukuru ndikadha ira mpomba guita nikenda kuita kwariria ana bara imbetagana tokaria yes
na gintu kira tubarigairia muno nkurukaruki ibetho baina nithamu injaga tegatene ka aciari bawe na papa bangi kaka teka gitagweta wikainya nyakwe nchora ijo abura gitabura kunana ni anyakwe ali respect your mom jana bodha buke respect baba bangi na ndiko ikomba kuthwa kwina respect yeu na mono mwana mwari nenda gwichwira thoko kuringana na ngugira kagitata agaita na gwita ngwe kwawe ikwitania na ngina lakini ukoriwe bona Faramnasi ikwari na kinya ekurwa thao uga no kuigwa na ikiria ekurwa thao ari baba ibagaria kubekira nkurukaruki ikbonyo bagaita ngugi nikenda na baba komba guchonera market nundu mwari kuthwa ate gurinja chiao kuringana mbira industry chetu cha Kemeru putethara buruntu bobwega ari ibwega mukuru kwina kiuria kibando mbetha wankiburagia ntikumenya kana ikiuria wothe gutwiga kiuria kurua lakini iyenchumburaga muno kagita kaga tene antu beboga muguta miguta na kwibara bogaga ndegwa bogaga batumagira nkathi bakeboga nkathi na all the same kagitania kagutana makareka makuwata na Kenya na hata wakarakarika na sirimbi yo yari na antu inawe ibethagirwa bari exposed antu ibakaragogu iko imbino antu gutaina makareka makuwata na Kenya ora kagitani kana gutengio mbanu ntuba kuithura gukira ri gukira ndao mumeru kagitana gatene na kirite kuthawa iko agirwa respect mumeru kwagirwa respect atendaga na iko gyatumaga nkwirira kagitana kara kangi igitara kurachia kwini ng'ombe ira itagwa ndegwera irinjawa ndegwera itawa nuntu ng'ombe cha Kemeru ni 5 ki ng'ombe 5 kwi ndegwera itawa nayo ine kana irwa nikende yeta kuthinjwa ni mbuke yaba ithio mwari arachirua ndegwera nikende kathinjwa ichokwe bakie inge bagitanga nyama bete bakareira ndakwira ibekaira kiondone either bagaikiria bankero kana bagaikianja now mwari na kiraga kuthukiria ethe nyambura na kira kubathukiria mambura nenda ethwa behave nicely nikenda akagurwa na njira njega nkoroki nikenda kona respect ge public na respect yeu ni echwa nkoroki mwana mwari na ndi agitethwe nyina kinyona itele yote rurungi katwete ke mekerengu bwana Faramnasi nere gitumike mwana mwari na teka kwari na ngui nyingi ile gwikirwa ije igwikirwa nande mwana mwari no kona kagitana kaka na gwikira rinda na gikira rinda na kidete ngui inge itekura igire ndene na uchionde kaigo mo protect mwiri ne jwawe na ndike bwana Faramnasi ngomenyithia ngui ira yare muguta nere muguta iro na jwetha juin jokauru jogaikitho mwanka jokagetate okainya na iko ari na bara boko tha miguta uya karo nikende kanguo karatanguo kabisa ikanguo neko to mamumero akiuga atiri ciatawa ari cia igata yani omba kwewa igwa mubuni ora uje kuthithia uri ku no rega kwewa ngogeu ikae wongi lakini ongeta kumethithia ikaremwa na ndi ciatawa ari na bara bakachoka bakaremwa ikwara bwega muno na ndi ngwira ikari na ataramu baba ikithaga bai nyango wira mwanke kagitatia kwa mikobe kaira yeje ya mauta uga no kuigwa maguta ya mbariki mwanka jo kainya uriko na jwari na saisi tutethwa jo kinya maru ijwethwa jo kinya obwa iti magatekatene ka ko atekatene ka maru na maguru na yani kwa yatigara joka tekatene ka maguru na ndiko utenjona muntu guntu gukuraja ne jotha jo tumina sacha we uria kinyoka geria kwenda kwenda kumenya mantu ya moja maingi utemenya ujona na ndiko ngwira nomba kuthegite bura na ke mumeru noe na kira kuidhukiria nyambura yes
Bwegoro bado mugota goyo na guo atuma wakana kwina bingi batumaga maybe bia kwitha na negoro ingi no ndotona kwina na itina negoro utekenge gatuma no tukwitha nyonto ko cha mware bataitha nyonto ijare open no kuigwa no to mugota jwao mono nkuruki kajwa kurukaira jogeta uriko yari ngu cha tukuringana mira ndesturi chetu cha Kibero na wendete to no chocho emwe na tugoya kumithia demonstration in this particular studio kege kumakia andi ne tumaone mubundi yora yoro tumanguira cia kumba ku prevent kurigeria mantu ja mathuku ja romba kotha kithoganirua mera ukaya kwigua antu bataithaga ino iwetwa nyonto gutie muntu atwika tempted ari kana muntu kuwata na au kuruka nacio no ote kueria muntu ndesturi na mira chetu cha kama yuita leo ale wanoke mea mtu murume chocho ambiraga mtu murume indewa nuyendewa mtu murume itandewa akaya kuona erongi ogu yonto enu erongi ogu mantu make makobera Kemero itareo ndesturi chiakara kugitabora kurigerwa muno na muntu akiwati mantu tamukaba mantu aje uyama kothitheka ale kaba mtu age control enda ukwa gitabora na ngoja buntu mbwa kurigaria Amero utengiona na baba ingo ana bachiaririnja batachiara irwanja muntu aurukaga arikia kugurwa no kuigwa yau yange jonde yatagitabora no tolethia mantu yau mware ndakwire kaita kange na ikontrolaga atekeja kuthukiria ithe mambura atekeja kuthukiria akoro bandukie bethe mambura uga no kuigwa na mono kainge bwana Faramnas utenge ona mono moka mwari arekia ko ai nyomba yawe iba utanwa ire kagita ka kugende ari batana wa au makuetete aikete ke mwene te kainge udengiona ari ba kai bateguri bari very few uga nugwa bange bonde ibethwa baguri na mono nkuruki bwana Faramnas kana kathithagua mbukinga kana kanini okathi ukauganio mbita wa famina ndi na mianka 10 ndenda baka mukuromba utumothoni kareka wini kagura na kana kauga akura akaminya kagura ingania akura mathugania ni makeyi yawe na imwekuru wangania koguo kaya gutonga kana ku watonga mukwangania mukwangania watonga bo jau tengithitheka inimira ndesturi chetu cha Kemero mbere tutiarikirie mukuru kwina kagita kana ndakachia tanawa ndakachia tanawa ntikomeyakana na iwa karagabura kini imbendega wiwa karakara wabu okethira ndakachi kumagaruka chiumagaruka na turagi iwa karawabuna mono turagi twatware twambio turagi meteria turagi toria ne mira ya Kemero kuringana mira ya Kemero ikware na intobibi inge bya Kemero na auma na ruregi ruria kamuta katari gakaraja katari gakinya ija mukwajo ari ikanini ruru ari ruturo rwa kuonania ati indariri yewe kari kia kuma nyomba na ndigete garone no kuigwa igagwita garone na garone etete uchemania na mingi ku eno tubaba ikonde ne ame nego tuma ana bachiari mukunga na ndiko ukinya kaza no chiari na utanwa no gwita garone utete garone utaka kauteta kuthoma kauta kuthia nyamwera uiteta kutho security ya ng'ombe chienu bite itekeje kuiwa ni maitha chita na kuia kwa maitha ura maitha je ya naja ndendo ko bwana Faramnas bateja kuia ari pura te wamba kabeja guchoki bejera ng'ombe chiao ile chiari kuiwa kagiteka tene kana indaka ina gwichienu babenu na ndio beja kuia bakaja kuijira ira boetira achio na ine kinya baba gita na bo
igwita kugira na konge na ngombe cio ira bagitira ata na iko kuringana mira industry chezo cha Kemeru ta beta kuia ka beta uchoke bia bia biagitira ata bia bietire no kore bio kagitana kau kare ugwati bonene mono edo indakuja kagitana ka bieje bide tanwa ikwari na industry inyinge cha utana kwa bieje no mwanka aga baringie bone ketho ari ba ndakaiji ni bueta utano kagitana kaka bomba kwithira maiza jomba kwija ntoro bweke yeyete kuia eja yete kuia akuruka nyombe ketha muthakaku na bakora no tubari withira ba ntoro beja naja bethira kana kaiji kinya kanini ka meriere ka meketha tuweu na ndikone kaiji ka muntu akauka na nyamora na tumo bakoraga. That's what they used to do. Uga no kuigwa no twabora mundu uroka abathukira kagitana kana keja uga no kuigwa na ndikwo kana kaiji konde karijia gukura ka chiarairo mugongo kana kari ga chiarairo mugongo nyonto mugongo jura gete ndakai ka karana tio beta no batita ngugingi ni gukari into bia miru uga no kuigwa na ikwari na rugoji rwari ngoro kuonania garo nyuje garo nyombera mbaka chiakaraga na ichiakaraga inyinge erieje bageta erienge erie inene mono chena garo yu na beta no nyo garo era ne dore na rugoji na ruaro karinga wa in case maiza yakeja kuija nikenda garo erenge menya ko maiza yejete ne bo baringa ronge uriko na ndeba no badi da yonto yabu na ndiko yale security enene sana kogu muntu arige kumagaruka nyomba anenkagiro rwano rotwika ende gogore njeshi yetu kwa jeshi duru kamuragi kara ijare ija kuwekirwa ndebe eno we ndebeje ekona ni wogo koburu wowe koburu wowe koburu nande na ni wowe koburu eta no kathi when DC you march out you are DC now you are now sana mukuru. Thank you very much. Maybe to kithia na mbere kwegua tukirekageria mantu mama konenie na mitugo ya mwana uyu wa Kemeru mwana wa mwari amwe na ithitu ethere tukiona kagita kantu ba kethania na njara antu ba kuina mbere kwegua taturingire mbica ya bwawa karibwega gatagatika mwana wa mwari na ithe katika mwana wa mwari na ithe hau ni kwari na thoni itonekana jayuka iri mwana wa mwari atingita kuruka nyomba yethe karune yethe imbia girite ku na nyina no kagitada no kubatara ku no gwito kuruka ku mwana wa mwari magita jonde na ithe rene respect ine moro katika tene kawe na ithe atatinda gukuruka nyomba yethe na ura wakaiya mwanki karune yethe ni nyina kaino ngamuyunge bienja no kuigwa na inde kwa na total respect katika tene ka ithe na mwari owe na batikethania na njaro batikethania ari bomwe bonge bajaire yari mitugo ya Kemeru atekeja kuza mukuru na kurukire na mbidia gwita utengiona mukuru gwita na mbere aichi ugura nyuma imbio chogorera mukuru ataondukaga ketho na mbidia gwita tu itie muchoka imbio choka kaire no designer uga no kuigwa kainga kumenje bwana Faramunazi ketho na etero ju gwita na ketho muthakano na etere na gwitwa atiomba gwitwa akaruka oroba sade no ngomba gwita na mbere akarugero tarungi achoka kaire yani athire gutie kunduka nyuma eno ari kinyoka yako inyamu yumite nyuma eno ni yemo wate mukinde nije na ndia geta na mbere au akagurukira mbere na ndia achoka kaire uga no kuigwa lakini ndo mao karukira aja ugwe ari na guchiogora nyuma imbio chiogora imbio tona yo chiogorera uga no kuigwa kainge kwe tabia kinyande ile oka ndene ya katika tenegetu ka Amiru nomba kwa bombo chemanya mwari omunene kana kariura karakarite nekirite bubwega bwarikia buchemania ugori mwari arikio kuruka inanira ochiogora nyuma kyo chiogorera nyuma imbi otona
bwana Faramnazi na niko ukakora nwetere na mbere ukachiogora na the other thing kwere and I know normally tell presenters and kibeto banteto nkabero ga yaguta njirene omba kwithura pengine ugo yo news hank wakothoma news omba kwita njirene ukachemania na antobaide aide baide na ntomurume omaka ari baide bakagwaitu ujure nura utangaza nura uthoma nteto ndene ya Meru FM Meru TV na ino kumene nagwa no tukawetete na ndibo akurukana wikinya na arari wachiogora nyuma keba bakugwa togachiogora eta moja kwa moja no wakaraja kakurugora igwa na mantuja uchiogora magita yonde ikwaga ndabu ikwaga ndoni wanawewe na hata waondoka nyuma okwaga ndoni eta ibwega mdarike mwe tukirekeria mukuru akiya muji especially muji we na mwana wa mwari amba gukororera na aranjirani ukegwa arankoro tunawe tutugwita kwa arankoro kegwa mukuru ayete muji ukegwa untubobo atethagiria tundarike mwe untubomo bwa mbere bwana Faramnazi untubora bwari bwa itumi sana bora bwari bwa itumi mono nkurukaruki ni ati mukuru arengeya atara ankoro bara ankoro inzaka chietete kugambia ibo bara ankoro ira betete na kwa mwari na kwa ankoro naku yari tukiria the way yo kiria nto baba ntore ne au bamenya kura nzaka chiejete na ndiko bakuba kaome au bakagitata bakeba ebera mukuru neka akoraga na kororaga akora na ndia kakwarati babangi bai nyomba nikenda bamenya kwe mtu wejete wewe kwe mtu ukali naye akarabwega akarabwega kwe mtu tugwani bwega ate tugwani bwega na ndia akarebwega nikenda kagetate na ndia unu wako no bathithaia uga no kuigwa utomba uteka ujogia mtu ata surprise adi mantu yo atathithika kande ne Kemero ibwega sana wega mirigo iturekera bore kibachia kumenya ikugata mirigo turekera ikale kaba mirigo turekera bore wega kaba ende ugite wega mirigo turekera bore kibachia kumenya ikugata amwire atire kaba mirigo turekera bore kibachia nkomenye kibachia nerio wije mono ugo kuma college ya nyumwere utangazaji wejire gitwe na weja ndene ya radio station ya Mwariama no ko ya otetheraku no kuigwa twakara nagwa kuma mwambirio no mwanka muthia twakoroketera program iro thithaia ira nkomenya bi ira chionde na ndi no gwitwa kibachia kibachia noe ari mugambi ari mugambi munene mono na ilo nkwira amiru tene iba karana respect ine katika tene kanto bao baka ita area kulingana na mugambi o area tukibire kagire no tubada na ndiko bwana Faramnazi karugono ka karaya katukaru kaba kibachia mirugo tulekera bore kibachia kumenya ugatwere kuga kumenya nkurukaruki leka nchemena nawe kaide ntuko ya aramisi wengejete ndikenda tukari jange nkurukaruki japonie tumenye kaba kibachia kaba mirigo tulekera bore kibachia kumenya bwega sana Isaac, congratulations bro, ni yule kijana mlikuwa na yeye kwa gari Saturday. I want to talk to you concerning that sawa bwega sana na ntu bengi sana nkona batu arereti ya mzee mundeto TV na mbere kwa tukirithaga baba bonde bethere tubakena nati na twashokia nkatho chimwanya murithire no ntu akuina mbere kwa watanite nati kumarira twamberie mwanka kagitaniaka mugambo wa muthia mzee tukirekeria no ntu bwatha mugambo wa muthia kira ndingenda kwaria muno kagitane gaka itugire mwachamira ni mtumwa bwari withira bwa Kemero muthikeria na kwena kuromba muno kagitane kau ikeja kurikyo gwita barabara no chamania muntu na bwa kurukana watinda uchagura nyuma kaire kuchugura nyuma ni kwaga ndoni na mira ndesturi chetu chambi cha Kemero imbi uchogorera imbi utona bwega sana thank you
Gaturikane muthenya wa ramici inu ingi murithiria kengo tukaina mbere kwa tukeranagiria maingi ndimakagita ate kuria tugacokera kiri metha yetu ya ndeto aramici inu ingi tukamenya kaba mirigo ya turikira bori kibachia nkumenye bori Rwanda. Yes. Is that okay bwega ni bambetega ne Faminas Kimathi nani beta njera rimurira bwega ukiriga irati katujemera gagitana ka ukange tweyane jange nkurukaruki kara bwega Ari no kumenya siri ya kwithirwa uri na biashara embega ni kwerutaniria na kwenenkanira kirio Meru TV tugukinya engo kuwatanira na gukiria biashara yaku mbitigiria tukinyanie makinya tuthiuruke gontu mwanya tukimurikaga biashara enu yaku nini engo tumenya mainge na tuina mbere kwa tukirutanagiria gukiria yo kiri mubango wa tubaitithanie owatanite nani Faminas Kimathi ake aga kwa Meru TV. Odina kiatho kia mbathidikana nwirigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 kuinama. Meru TV turiajania ntubwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uribatara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ya kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni